برنامه چرالی به بش دیامین دست پید که بله و بشه به تایبتی امی قالا روجرات ناوین بکن جبر کو گرما روجرات ناوین گرما چوری نینه تنه گرما سیاست تیجی هم گلک ولاتان سیاستاتوی گلک ولاتان روشا گلک ولاتان خراب دکه هر وها عراقا و کردان راجعه فرسان جهنن خطره مزن جهنن اما ویا و بشه دیسا میوان خورا نقاش بکن جنای بشه یکمی دا تقلای وکربو یعنی اف سیاست دم دریج براستی قاوا کم روجلات ناوین دنیرن هم شر هم مذاکره اوج دم دریج yani dixazin hêzên mezin dixazin kaos devam bike çareserî nîne. Niha jemlê dinêr mesela İranê Amerika İsrail belê şer dikin ama ew şer Erebistana Sûdî jî daxilî vêya bû. Aliyê Yemenê şer derket, Hûsiyan ra şer derket. Dîsa heştî şevî bomba baran kirin, Iraqê jî şer dest pê kir. Kuveyt jî, Bahreyn jî dîsa bawekî nav vê meseleyê dane. Her wiha dîsa hêzên nêzî İranê دنگاوا سور یا مصری اوایج ویدری چند کشتی ام بجن بمب باران کردن هم ناوبنا چند روزان دا اف مسئله پیکاتن وکی دیسا عربستان سعودی زیروه یک چه بو ویدری 35 ولاتان جبو اولهیا بحرین بازرگانی هف پیمانی یک چه کردن و در ناویدا ترکیش تنه yani hen velatçı tünene evji tiştekidin yani müzakere jeye aliye kidin disam denerin ام بجن سرک وزیر عراقی چو ترکیه پیمان اک چکر وقتا سودانی اف هبو اف پیمان دیسا تایید کرن دخوازن هن ریان چه بکن و دیسا هیلا اولهی و کردا و دری دیسکارفیه دکن در دخن در ویا دیسا آلیه لبنانی حیانی نها گلو سوریه و لبنان سر شر بکن حزب الله فران و هیلی واجی ملین هری سرک وزیر لبنانی چو امریکا evditin pekani ha Türkiye evditin pekani gavak em tekiliye Türkiye Suriye ciddibinin herhalde ona hantıştan da kazım behevra müzakereye dikin çedikin nizanım o dvenav beyni da hemen vakti da mesela Kıbrıs'ı nadir roja ve evci Türkiye era kadar dik yani zedetin hem dikarın ha ya davin jî disem ev jî ev mesela Mağribi gelek koçber derbasi İspanya'yı bun İspanya'yı di hela leşkeri müdahale kir gelek kesiviyat bejin evana hamu civanın diçin evana ne koçberin نکویم بیشن اون هنگ باوری کی اپراسیونه که استخباری باوری که بیشن جبر کو اسپانیا هم بری اپراسیون آمریکایی درد کرد اسرائیل درد کرد هنگی دخوازن و اصلا گیچه بکن اف مسئله کاوسه شر و مذاکره نه چه بینی چواد بینی و اوی ما چواد حسرک چه بکه هم نوین هفته که اوانا دقیق من اوانا نوت کردن گرلکین بلکی زیاده ترشی yani mesela dizayn kirin haramiye ama bir baş dizaynın ki ev şerri nabera İran, İsrail ve Amerika'da ne şereki se devleti ser bir şerri de dizayn ki hedef eki dizayn heye ser Lübnancı, ser Irakicı, İranicı, ser Irakicı, Embeci, Mısırcı yani Hindistan hatta bir kere Somali dizayn eki nuçeydi be. Jibo bir dizaynı da şer peviste, beşer nabe. Bercevendi cüda cüdaya, armanç cüda cüdaya, hez cüda cüdane. Hezin sereke, hezin rojava ku evkivancı, serkivancı Amerika'ya, Amerika u hevalbendi xu, dixazin Hindistan hatta Somali dizayneki nu çekin. Şeri İran'ı jiboyu meseleye. Şeri İran'ı ne tane jibo çekin nükleeriye yani mesela İsrail'e ne? Hürmüz. Kendi bir Hürmüz'ü destekliyor be. Amerika, hevalbandivi, NATO gibi idi İran ne kare destekliyor derece Hürmüz'ü bir ke. Ev çu. İran ne kare idi Riya embejin koridora enerji o ticaret begire. İran yan radesti Amerika be teslim edildi bir ke. Yani İran el bikin. Tasiye bikin. Çünkü ev dizaynada dişki heye. Riye ki Hindistan ve hatta Somali'de çek gerek bu kontrola hezin Rojava da be. Gerek bu kontrola Amerika ve NATO'yu da be. İngilizistan, Fransa, Almanya, Türkiye, navi hezidane. Le navandajı bercevendi cüda cehene. Naha ditiş
derket holê. Kenda wa Hürmüzê de kontrolekî navneteviyê çêbe. Kontrola Hürmüzê bikeve destê Rojava, hêzên Rojava. Ev ji bo Çîn, ji bo evk hevalbendê Çîn dibe daveyekî pir mezin. Lê daviya şerê İranê îsabe. Daviya şerê İranê armancı sale. Yê bikeve jiyanê jî ez tahmin dikim İran nikare berxwe bide. Hatû em dê xwe didin ki evkekî peşiya Suudî da hêzekî evlekariyekî nû ji bo rojhilata navî jî çê dikin. Ji bo evkê. Em bêjin Behra Sor. Em bêjin Babul Mendet. Belê. Zaten civîna NATO'ya Enqere'de ev biryar hate dayın. Ahmet. Her heremî ra NATO'yu küçük çêdikî. Modüler NATO dibêjin. Hêzên heremî, NATO'yu heremî. Ji bo em bêjin kendavî Hürmüzê NATOyekî nû. Ji bo Behra Sor Babul Mendat NATOyekî nû. Ama binsiya NATOyu genel. NATOyekî heremî. Yani konseptekî nû heye Pasifik, em bêjin rojhilata navîn, em bêjin navende Asya û Afrika, hêzên evlekariyê, em bêjin heremî çê dibe. Hêzên herem ji bo ev dibin güvenlik mimarisi, yani evlekariya mimarî da rol didin van. İdê binaberînîne bira 30 sal, 40 sal berînîne niha demekî nû ye. Her tiştî Amerika nikare ev bike, müdahale bike. Her barê Amerika nikare hilda istiyûxê. Amerika îdî jandarmayê em bêjin leşkerî dünyayê nîne. Ev hêzên evlekarî, sistemê evlekarî, sistemekî nû evlekarî çê dibe. Ev sistema evlekarî parva dikin. Devletên heremî rolekî didin wan jî. Belê. Em davê ez dikarim bêjim ji bo istikrar serî da dünyayê de tem îsa bûye. Ewa 300-400 sal îsa bûye. Serî da evkekî sistemekî evlekarî çê dibe. Paşî sistemekî aborî çê dibe. Servî jî sistemekî siyasî çê dibin. Niha ji dünyayê de ji heremê me de sistemekî evlekarî çê dibe. Ev şer, ev alozî, ev çûyîn hatin jî sedemî ye. Qala dehan saran dikî. Belê. Belê. Rêzdar Muhammed Qurbanî li ser telefona me ye berê em dixwazin hûn aliyê Rojhilatê Kurdistanê vê meseleyê çi dibînin, çawa dibînin wêyanekî şîrove bikin. Lê tenê Rojhilatê Kurdistanê qal nakim. Mesele yani Erebistana Suudî jî bû beşeke şer, Îrak jî bû beşeke şer, niha Magribê jî heye, hêla dîplomatîk gelek hevdîtin henin. Yani vê gavê Rojhilata navîn û Bakurê Afrikayê hema em dikarin bêjin hemû İslama cîhanî, cîhana İslamî di nav kaosekî de ye. Hûn vêya çawa dinirxînin? Çi ji hêla we ve tê xuyanê? ڕێز و سڵاو بۆ جەنابتان میوانەکان و بینەرانی بەڕێز. من دەگەڕێمەوە بۆ قسەیەکی خامنەیی کە پێش شەڕی چل ڕۆژە لە ئەو کات زیندوو بوو کوتی ئەگەر بێت و هێرش بکەنە سەر ئێمە تەواوی خاوەرمیانە یا تەواوی ناوچەکە دەکەینە ئاگر. ئێستی ڕێگە ئەو شتیان کردو، یعنی دەیانەوێت شەڕەکە لە شتێکی هەرێمی لەسەر ئێرانەوە بگوازنەوە بۆ بابل مەندەب، بۆ کاناڵی سوئێز، بۆ ئۆردۆن، بۆ شوێنەکانی دیکە لە ئەفریقاوە تەواوی خاوەرمیانە و شەرق ئەوسەط تێوە وەردەن. کۆماری ئیسلامی ڕێگای نەجاتی خۆی لەو شەڕە لەوەدا دەبینێ کە شەڕەکە بەربڵاو بکە، زۆر وڵاتانی عەرەبی تێوەگلێنێ، وڵاتانی دراوسێی خۆی تێوەگلێنێەوە بۆ کارە بتوانێت شەڕەکە هێدی فەرسایشی بکە، زیادە بکە و بتوانێت لەو بوحڕانەی کە هەیەی هەزینە و تاوان بۆ ئەمریکاوە ئیسرائیل ئێستێکەنا بەڵام بۆ ئەمریکا بێتە سەرەوە بەو جۆرە نەتەنیا نایهەوێت پیرۆز بێ، ئەو دەزانێت لە شەڕدا هیچ پیرۆزێک بەدەست نایەنێ، دەیەوێت هەزینە و داهاتی ئەمریکا بچێتە سەرێ، نرخی نەوت بباتە سەرێ، بۆ خۆی دەڵێ دەڵاگە نەوتی ئێمە لە
تەنگەی هۆرمز نەچێتە دەرێ نابێنەوەتی هیچ وڵاتێکی عەرەبی نە سعودیا نە قەتەر نە ئێمارات و نە وڵاتانی دیکە بگاتە بازاڕەکانی جیهانی لەبەر ئەوە جمهوری ئیسلامی دەیهەوێ ئەو شەڕە پەرە پێ بدە فقط و فقط بەوەی کە ئەمریکا دان بەوە دابێنێ کە ناتوانێت ئێران شکست بدەوە ویستی خۆی بەرێتە سەرەوە تەنگەی هۆرمز بە تەواوی کۆنتڕۆڵ کاوە لەو داوا بیکاتە سەرچاوەیەک بۆ داهات و بۆ پارە پەیداکردنی خۆی ئەو جۆرەی کە رێزدان قوربانی ئەستەنێ دەوام بکەن گوتنە خۆلێ ئەس vêya merak dikim yani İran çi qasî dikare bi vî tarzî vê şerrê dewam bike ji ber ku 95 milyon nüfusa wê heye hewcedariyê aborî henin ji xwe civak em bêjin rejimê ne memnûn bû gelek pirsgirêk hebûn û niha İran tenê herêma xwe namîne wek we anî ziman aliyê Yemenê bigire Lübnanê û gelek deveran jî vî şerrê dixwaze berberav bike vêya çi qasî dikare organize bike hûn çanda Faristan zanin ji nêz ve dizanin کۆمەری ئیسلامی و جمهوری ئیسلامی دەیەوێت بەو شەڕە هەموو وڵات تێوەگلێنێ کە شەڕەکە لە خۆی دوور خاتەوە چونکە ئێستێوە گەماڕۆی لەسەر ئێران و ناتوانێت نەفت فرۆشیە داهاتی بێ ئێستێ پارەی سەربازەکانی خۆشی پێ نادرێت هەدەف و قەستی کۆمەری ئیسلامی و جمهوری ئیسلامی لەوەیە شەڕەکە بڵاو کاتەوە ئەمریکا بێنێتە سەر دانوستانێک کە بەقاو مانەوەی خۆی تەزمین کە جمهوری ئیسلامی بمێنێتەوە تەنیاوەی دەوێت بە هەر قیمەتێک بێ بە تێوەگلانی گەلانی ناوچە بێ بە هێزکردنە ڕۆژان کوردان بێ لە هەولێر و سلەیمانی و شاخەکان بێ بە ئۆردۆم بێ بە کوێیت بێەوە بە وڵاتانی دیکە تەنیا و تەنیا دەیەوێ بە ئەمریکا و دووەڵی عەرەبی حاڵی بکە کە من ئەو شەڕە ناهێڵمەوە لە لای خۆم بێەوە دەمەوێت پەرەی پێ بدەم مادام ئێوە بێن ویست و داخوازی کۆماری ئیسلامی قبول بکەن ئەویش ئەوەیە کە ئێمە لەسەر تەنگەی هورموز بمێنینەوە لەسەر حکوومەتی خۆمان بمێنینەوە بەسەر ئێراندا حکوومەت بکەین نەڕوخین یعنی تەنیا شتێک کە کۆماری ئیسلامی دەیەوێت مانەوەی خۆی لەسەر حکوومەتە بله رێزدار حکمت بند نها هێلا ئەوێ بنێرن yani İran taybetî jî mesela şiya bikartîne wî em bêjin mesela netewî nikare veya bikarbîne û di vê çarçeveyê de jî hin caran gotin hin kesan gotin êdî yani ê hemûyan terk bike tenê bo parastina xwe lê em dinêrin dîsa hêza wê heye dikare bike şerrekî herêmî heyana bikire dikare belkî zêde bike lê ev hêza wê heye û dîsa hemberî wê jî hêza Sünniye heye realîteyê Daişê heye El Nusra heye Heteşe heye yani wê derê jî hêzeka radikalizm heye ev şer vê hêlêva giran bibe yek jî devletên ku vana kufur bikin henin Yani bi rastî wextê ku merû qala Îranê bike ji 1970 niha ji înqilaba Îranê vir da yani demekî şûnda Îranê xwest înqilabî îhracê hemû qada devletî İslamî bike. Bi taybetî ji bon îlankirina qanûnê bingehî şûnda xwestin ku mezheba şiatî gelî şiayê ku li alema İslamê da wan bi hêz bikin heta ew hemû hêzê ku şia henin hemû terorize ve ew kirin yani silah dan destê wan yani hemû perwerde kirin ev xeta reş ez jê re dibêjim xeta şia ji İranê û Iraqê û Sûriyê û hetanê Lübnanê û ewî Husiyê ku Yemenê ev ciyê ku şia xwe dihêzin bûn hemû li wê derê da hemû ew kirin perwerde kirin û çek û silah dan destê wan bi perwerdekirin ku xwe hêzekî mezin dikaribûn li hemberî devleta şer bikin heta Hamas jî girtin wî aliyê yani ji ber ku di nava Hamasê de jî millekî wanê ku pir quwetî hebû bi hêz hebû yani İsrail vî şerê ku êrişî anî ser Hamasê planekî mezin belkî hinek kes ez bi xwe baweriya min ev be yani Hamasê jî xwest ku Filîstîn têke hedefa ewî İsrail yani bi destê wan bû ku rewşa wî wexta tu dizanî ku ji dîwara derbas dibin û em bêjin dîwarê hewayî û semayî ku İsrail derbas dibin însara dîl digirin dikujin û dadin ji wir derdikevin veya planekî wî serî pêkirin lê bi taybetî yani İran
إسرائيل وأمريكا حمويا ديكو وقت هديتا كي جالك مزنة هذا إيراني وإيران اللي هل يروج أو هز هنيجي قد قوات دكارن جالك تشابكن أم دبينكو أو إيريشكو أنا تين سر دولة عرب أم دبين عرب سعودي و لسر أردني سر دولة كويتي وانا تفج نفس نوري أو دا راقدا تشيد بن يعني إيرشي كوتي سروان حمو بدسي وانا دبن يعني كو هزي كو إسلامي كو وكي حشي شعبي تقولي كو إيراني پرورده كري كو او حتى باستران دناوان دا هنن او هزانا بقوة بزجريا إيراني في شهر دمشقين أما أذ هاش كناندن يعني أو خريطة رشم دبيجن أو لبناني وحماسي وحتى كو سوريا وكتسينو العراقي العراق شخوا الشرق الخليجي شوندا بو وكي ايالتك ايراني يعني ريفبريا عراقي دست شيعاتي ایروز هنی جد دسته وانتای سونی جد دوره درکتن کرسی دهرم خدا معنی یعنی ایران همان دمی دایی کرداش وارا وکی تهدید کی مزین دبینن هر دم دوی شرحانی دایی ایرش به سر کردا باش ام بزنه بن دو حرف خطی وکی وگو سونی و شیعه اف تمثیل سفافیا و عثمانیانه یک جی ام بزن ترک آنها او پیواکو اردوان بکار آنین امبراطية تركا وعربا وكردا باريس يعني وكي كبراتية سوني يعني دوير أو شيء براتية كردا تنبوني إنكاربون بو لدخوازه كردا وكي من ناوي إسلامي دا بكار بينن وكي ديروكي دا چوا كرد بكار آنين ديسا جي بناوي خليفتي بناوي إسلامي بكار آنين ديسا دخوازن وي بكار بينن لأردوان در روشا ایرو دا تیدین هفکاری ویو پیمان وان و دولت عربا گلک زیده بهرهن جبویا ایران کتی تنگاسی کی یعنی دوی روشا هنیز ام دوی ایران تنگاسی کی گلک مزین دایه evmez şerri ku eğer ku veki hundbe jara duyemi da ezbejim şerri ku iro de tengava hurmizi da hati seli peli kriye ku em dibinin civina NATO'yu şunda revşat ku herandın beli eriş İsrail و Amerika'yı behevra erişlani seri yani ama ev revş jiber ku kararı ku nuh ku hat kirin lehemberi İsrail همو عالم اسلامی هلوس روان ندن وکی سیونیست و امبیزن یهودی ولکن او اسرائیل جدوری داخلن تیلی امریکای ایرش برسد اوی ایرانی حتی جیوینا ناتو کل ترکیه چی بر روک جو سوندا hemen ایواری دستی سوی ایرش برسد ایرانی از دخوازم نقطه کی بیشم گلی می کرد ویا باش بزندن ایرو روشا کو هرمی دا ترکیه کرن لی کرد دکارن ویا دا هم ببن خودی طرف وکی اکتر رول بلیزن اگر یکی تکین لتوجیم همجی روشا کی ور خراف چه بیکو دکارن کردا بایپاس بکن yani الحمد لله تایبت باخنا yani اصلا حریم ده رزدان قربانی از دست خازم بپرسم گلو دنابرا عربستان سعودی قطر عربستان سعودی قطر یکتیا امارات کویت بحرین افهمو ولاتن کندا وینه yani evana و نابرا وان ایران دا شر بجاهی ارده چه ببه ev metrisi heye hayani naha hevdu bomba baran kirin disa Yemen Arabistan Suudi khasne ki müdahale ve dere be ke hezi xol leşkeri yani ev xatarat çe ve vakti dibe ku şer kontrol eder keve ده يعني بيتسيدا وآلوزا لبر أوا توزق شروعي زياتري دبي نا أمريكا ونا دولي عربي أوا ندزاني كا لواني حوسة كان دوباره بين وبعض المندب بقرن وهيرش بكان سر السعودية لبر أوا الشر يك خدمه يعني يك هنجالك توتا بيشترى وأبي جواي شركات هذا بتنيا أمريكا نماوا بتنيا إسرائيل نيبالكا بوتا شر الدول العربي لقال هلال الشيعي
شتێک کە کۆماری ئیسلامی لە ساڵی 1970 دای مەزراندووە لە ئەفغانستان، لە پاکستان، لە کوێیت، لە عێراق، لە سووریا، لە حیزب اللای لوبنان و ئەوانە ئەو ڕۆکانە دەیەوێت تەواوی ئەوانە فعالکە، ئەوانە ئەکتیوکە و تقریبان شەڕەکە دەزانێت کەوتۆتە بینی شەڕێکی دووەلی عەرەبی ئەمریکا لەگەڵ ئێرانەوەیە، شەڕی ئێنەرژیە. لەولایە بە احتمال یەکجار زۆر من پێم وایە عەرەبستان هێرش دەکاتە سەر حوسێکان، چونکە هیدی بابل مەندەبیات کاناڵی سوئێس بکەوێتە خەتەرەوە، نەوتی دنیا، نەفت و ئێنەرژی دنیا، ئێنەرگی تەواوی دەکەوێتە خەتەرەوە. من احتمالی ئەوە دەدەم یەک عەرەبستان هێرشێکی بەربڵاوی عەرزی بکاتە سەر حوسەکانی یەمەن بە یارمەتی نەیارانی ئەوان ئۆپۆزیسیۆنی یەمەن. لەولاشەوە هێدی ئەمریکا بێنێت چەند جەزیرەیەک لە ئێران داگیر بکە بۆی کە بتوانێت کۆنتڕۆلی هۆرمۆز بەدەستەوە بگرێت. ئێران تقریبان هەموو کارتی یاریەکەی لەدەست داوە، پێی وابوو ئەگەر چەند موشک بە ئێماراتەوە، بە سعودیاوە، بە کۆیتەوە بنێ ئەوانە تەسلیم دەبن و دێن داخوازەکانی ئێران قبول دەکەن. ئەمە ڕەوتی شەڕەکە نیشانیدا کە نەوایە و نە ئەمریکا یەک هەنگاو پاشەکشێ دەکاوە نە دووەلی عەرەبی. من پێم وایە هەم دووەلی عەرەبی و هەم ئەمریکا گەیشتونەتەوە ئەنجامەی کە یەکجار بۆ هەمیشە ئەو تەهدید و هەڕەشەی و گوڕەشەی کۆماری ئیسلامی لەسەر خۆیان لابن. چۆنی لادەبان دەکەوێتە تاکتیکی شەڕەوە کە لە چ قۆناغێکدا بێ. ئەمە ئەو گەماڕووی دەریای ئێران گەورەترین زەرەر و زەربێ لە کۆماری ئیسلامی دەدرێت. لەوانەیە چەند موشکێک یا درۆنێکی دیکە ئاراستەی کوێیت یا عەرەبستانی سعودی بکە. ئەمە من پێم وایە تقریبان وردە شەڕ بەرەو کۆتایی دێوە دنیا و حتا ناتۆش دەبێ بزانێت کە کۆماری ئیسلامی تهدید و هەڕەشەیە بۆ هەموو لایەنەکان. لەولاشەوە دەتوانین دوایە باسی ڕۆڵی تورکیا، ڕۆڵکە ئەندامی ناتۆیە بکەین کە 50-50 کایە دەکا یاری دەکا، بەشێکی لەلای ئەمریکای و بەشێکی لەلای کۆماری ئیسلامیە لە ترسی کوردان. بله Günay نهات کو دخوازن دیزاینێکی بکن. Tamam avaya kabul. Yani mesela beri çava em bejin pişti şerri cihani düyemin doktrina Monroe Ali Karya Marshall'i Avrupa dizayn kirin. Piştra em bejin be xeta kesk hemberi Sovyet em bejin Afganistan'ı ona şerdan dest pekirin avaya hırvaşandan xetaktan zerfin. Nihayet Abrahamci gomun avam seyemin yani pela seyemine ya mezne projeye ki mezne te cihani zaman. Li ev qasi hisaye. Çünkü yani mesela şerri Rusya ve Ukrayna'yı deneyen bir destekariya Avrupa'yı Ukrayna embejin teknolojiyi nubu kartine o derbeyin mezun Rusya'yı daha. Naha aynı senaryo ve avayı tegotun. Çinci daha İran'ı bir avayı bir karbine. İran gavak embejin neziktayı ki İran Çin'e hebe, ku neziktayı hebe ama bir avayı bu vakti hem deste İran'ı ziyadetler direjdi be. وی آوای تنی ایران خو نکره هلا لوجستیک هلا آبوری سرخو بمینه و دوام بکه لی به آلیکاریا چینی او دنگه سروبر نبن یکیش دیسا yani cihana şiyaci kokekovan باورمندی و رادیکال هیا زو دکارنه بجیم پس بکن خوشم با بهیله. Yani em bejin hilala Şia hezin İran roşerat-ı navinde hezeki ciddiye. Li hezeki diji sistemiye. Diji Rojava'ya, diji Amerika'ya, diji Avrupa ve NATO'ya. Ve heze dikazın bakın bu bandora xo. Çağa bikin. Seyda yelekhin. Ve hez bikin. Sacd dikin. Hedi. Hizbullah, Hacdi Şabi, İran. Esad şuhutçu. Rusici bikeme Rojava'ya. Hedef ev şi hilal. Huli ranabe. Evci realiteyi ki heremiye. Hezekiye. Li diji sistem. Bu ne bikeme naf sistemi. Lekin davici teslim bigri rol ekibidi naf sistemi de İran idi. Xenci sistema velatin Rojava, xenci sistema Amerika ne kara xo biparize. Ne kara yek parçacı bisakine. Heze Çin bir hali de nakeve riskeci. Çin hela Pasifik'e da ekibi embejin
برجواندی وین تایبت هنه جبو شر ایران مدینه خدایه و 3 سال افشار دماشه حماس دست بکر حتی ایران و 2023 دست بکر و 3 سال در واس چی هویه که ایران دکر علی کاری نکر نکارجی وقتی ایران بندوار بود نبود ها نه چه نبود لو علی کاری دکین ama جارجا teknoloji hem dişine Dişine. bejin bu isabet avan füzeyan yan jihin dronan تریناکه terinaka نه ev تریناکه چین نکاره ایران ev bike bu Paris'de İran jin nikare daha İran ev dit yani ket nav agireki nikare derkebe dibe ezçüm hunji biçin taybeşi muhafız-ı devrim leşkeri van dibir ev dibin yani İran ev dizane mesela ne embejin Kalibaf Arakçı Pezeşkiyan evan Amerika'ya danışlandığın çekirin hacet kazın Peymereki çekirin le hezin leşkeri ne kastın İran dizane davi çağvere Amerikacı ev şer direj dikin bir asti bir zanasti direj dikin dikarin nava demaki Kurt da İran bini ser çok akı nayinin çünkü ev dizayn jibo sistema nu sistema navnete dem dixaze dehez peşenkçiya İngilizistan'ı da kontrola hürmüz edilin devletin Rojava peşenkçiya Suudi da kontrola ekleyici Babel Mendeşi dedin Suudiya ama ev her teyze giriday NATO'ya Türkçe navdeye roleki mezindana Türkiye'ce jiva heremi evce jibo kurdan xaterekiye xateriye ki mezin çedike çebu zaten Rojava çebu başvuru çedibe Bakur çebu Rojava çedibe tişidin şeye naha piştivi şehri sek koridor ji Kurdistan'ı derbastı be le 6 koridor te Pasifik Hürmüz hatta Avrupa ev 6 koridor Sisiyavi Kurdistan derbastı be le irade gelli kurçi Kurdistancı dixazin bi derastî jî devletê Tirk Almanca vê ev ki bê denklem bişînin yani bavê jin derwayî denklemê derwayî denklema dizayna rojhilata navîn ev xeterekî mezin e gerek hêzê Kurdan jî siyaseta xwe ji bo ev pêvajo ji bo ev pêşeroj siyaseta xwe nû bikin xeterekî pir mezin heye Bəli. Mamoste beşa yekemi de ji wexta meqal kirme got mesela Kürt hene ki em bêjin tenê yani mesela Türkiye ve girêdayîne mesela rojhilata navîn hemû ev guherinên herêmê ve ji girêdayî ye û ji bo wê meqala yekreziya Kurdan jî kiribû. Niha berî her tiştî em bêjin niha aliyê Îranê ve an jî dibêjin heştê şabî êrişê Kurdistanê dike. Gelek caran em bêjin dronan dişînin, bombayan davêjin ev dikin şehadet jî çêbûn. Şehadeta peşmergeyan jî çêbû. Niha gelo vê meseleyê de Kurd rêyeke çawa bijberîn ku van xetereyan ji xwe dûr bigirin heya bigire pozisyona xwe xort bikin. Gelo ev derfet henin yan Yani em bitirsin. tiştî ku ez dibînim niha ev Kurt di alîkê de siyaseta Kurda wekî rojhilata navîn jî di serî de belkî an hat dikeve ser riya rast pêda lê zemanekî ew bloqê ku gava dinê hat gotinê wekî Çîn û Rusya û İran di herêmê de hevkarîkî wan bi hev re hebûn stratejîkî wan hebûn û Îranê heta niha ku bûyî jî xwe bihêz kir yani û hînê jî mesela Rusya naxwaze ku hêza Îranê hilweşe. An jî ew hizbê ku an jî hareketê şiyayê ku kontrola Îranê de bihêz bibin. Yani dixwazin ku dîsa ew xwe dihêz bikin û piştgiriya Îranê bikin. Ji bo wan jî fayda heye. Lê Kurd bi qenata min ew bloqa ku gava dineke Güney jî got wekî Amerîka û Rojava hemû devletê Ewropayê
Kurd divî blokê da wexta bi hevdû bigirin di vir de cî bi yekîtiya Kurda jî çê dibe. Ji ber ku belkî Tirk piranî jî dixwazin ku Kurda ji vira dûr bixînin yani. Ji ber ku hêza ku anha ku piştgiriya Kurda bikin, dîsa jî eger Kurd dîplomasîkî baş bikin û kolektif siyasetekî wan hebe, bikarin bi hevra netewa Kurd temsîl bikin, dikarin rolekî mezin bilîze. Eva îro wekî ferziyetekî, ez wekî bawermendekî divê min, yekîtiya Kurda îro di dîzayna rojhilata navîn de wekî ferziyetekî Kurd yekîtî xwe çê bikin, ji belkî Türk dixwazin ku xetê nû di bazirganiyê de ve bikin, serî de Başûrê Kurdistanê ji hêz bixînin, te gwerê, û dorpeş kirinin ji xwe. Yani wekî Kerkûkê jî ew tişt hat gotinê. û îro devleta Tirka dixwazin ku xetekî nû li aliyê girî spî wan ve bikin ku di werda xwe bigînin Iraqê. Ew xeta heta sen riya ku em bêjin ser erdê û riya Hesinî, Demircî tu werda bimeşînin. Lê tiştê ku anha em dixwazin bikin, yani Kurd perçekê ji alema İslamê ne. Yani ez wekî bawermendekî dixwazim viya berçav bigirin. Yani belki Kurd haj viya tune anha li Türkiye'ye Erdoğan siyasetekî dimeşînin wekî siyaseta ku em bê Emeviya û Abasiya û Osmaniya bi taybetiya Osmaniya dixwazin Kurda bi İslamê bixapînin, te gwerê, dîsa terefê xwe bigirin. Niha Türk ketin tengasî. Tengasîkî Tirka her hêz, alî aborî de heye, alî siyaset. Eger Kurd xwe di hêz ba, di serî de wexta ku ev rewş li Rojava çê nebû, Türk ketibûn tengasîkî gelekî mezin. Eger ku statiya Rojava berdewam bikira, wekî ku statûkî Kurdistanî li wir berdewam bikira, Tirk ketin tengasîkî gelekî mezin. Ji bo viya jî Kurd eger ku yekîtikî xwe çê nekin, nikarin bibe xwedî statû jî. Anha ferziyetekî li ser Kurda hemûya heye hêzê Kurda, bikaribin yektengî li Başûrê Kurdistanê. Destkeftini Başûrê Kurdistanê biparêze li hemberî İranî û devleta Tirkiyeyê. Niha devleta İranê çixwast ku êrişî Amerîkayê terî ser Başûrê Kurdistanê, hemen demê de aynı şevê de êriştî ser Başûrê Kurdistanê. Ji ber vîya jî di xeta Amerîka û Rojava da Ewropayê de Başûrê Kurdistanê di wî xetê de dimeşin yani piranî. Ji bo wî jî vaya tehditekî ji bona wan. Heştê şabî çêkirina wî baş hûn dizanin ji bona Başûrê Kurdistanê bu ew hêza hat çêkirin. Yani li hemberî gelî Kurd û helwesta gelî Kurd hat çêkirin. Ji bo vîya jî eger ku em bikarivin di vê rewşa hanê de ciyê xwe di bloka ku em bêjin ana ew projeya ku ana tê çêkirin, Kurd di wê derê de ciyê xwe bigirin, ama bibin wekî aktör. Eger ku yekîtî jî çê nebe, yani ew jî ez qenata min tund ku em bikarin bibin telef jî, bibin aktör jî yani. Rêzdar Muhammed Qurbanî niha mamoste Hikmet Serbind got eger Kurd yekîtiya xwe çê bikin û di nav vê hevpeymanê de ciyê xwe bigirin. Lê gavak em sahayê dinêrin, mesela Serokwezîrê Iraqê çû Erdoğan ra genç xalanda em bêjin peymanek çêkir. Ev peyman Kurda herêmê Kurdan derbas dike. Yani herêmê Kurdan bypass dike. Ev yek. Ya duyemîn dîsa ji Kerkûk Banyasê ji bo wê ya peymaneke nû çêkirin, xeteke berê bû, niha dixwazin wê ya xurt bikin û enerjiya Kerkûkê di Sûriye re derbas bikin. Kurdan tiştek nepirsîn. İradeya Kurdan tiştek nepirsîn. Dîsa xeta Kerkûk û Ceyhanê cardin tê aktualize kirin, di ser Tirkiye re petrol derbas bibe. Dîsa hikûmeta merkezî dipirsin. Di vê hêlê ve gavak em bidin berçava Kurd gelo bikaribin bibin hêz di van pêvajoyan da dîplomasiyeke bi bandor û xwe jî bibin müttefiqê vê pêvajoyê vê guherînê hûn çawa dibînin? لاوەتی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر کۆماری ئیسلامی دەستی پێکردووە، نە کۆماری ئیسلامی شاردوویەتەوە و نە حەشتی شەعبی کە دوژمنی عەسڵی ئەوانە کوردە. تو چاولێکە فەقەت لە حیزبی دەموکرات یا کۆمەڵە یا پەژاک نادا، بەڵکە لە باشووری کوردستان دەدا، لە هەولێر دەدا، لە سولەیمانی دەدا و ئەوڕۆکانێش کە چاولێ دەکەین ئۆردۆغان خەریکە پەیمانێکی نەوتی ینی بۆ
پێترۆ واژۆ دەکا کە لە کەرکووکەوە بیبە یا لە سووریەوە ئەو هێڵە نەوتانە بگوازنەوە هەمووی دەورلێدانی کوردە یعنی کوردیان خستۆتە پەراوێزەوە بەداخەوە زۆر بەداخەوە و هیچیان کوردان داخلی یاری و کایی خۆیان ناکەن. من پێم وایە ئەوڕۆکانێ گەلی کورد بەگشتی لە هەر چوار پارچەوە لە دیاسپۆرا دەبێ یەکێتی بپارێزن لەژێر گوتار و گفتمانێکی نەتەوەییدا یەک دیپلۆماسیان بێ یەک استراتژی و یەک تاکتیک بێ ئەگەر وانە بێ من پێم وایە لەو هەلە مێژوویەدا کورد گەورەترین زەرەرمەند دەبێت. ئێمە دەبێ هەموو بۆچوونەکانی خۆمان حیزبی ئیدئۆلۆژیک وەلا بنین و خۆمان لەژێر گوتارێکی نەتەوەیی کە چوار وڵاتی وەکو تورکیا وەکو ئێران وەکو زلهێزەکانی دیکە دەیانەوێت کورد بتاوێنەوە ئێمە ئەوڕۆکانی ئەگەر بۆ خۆمان یەک نەگرین یەک گوتار و یەک دیپلۆماسیمان نەبێ من پێم وایە زەرەرمەندی یەک کورد دەبێت. بەڵام ئەگەر بتوانین ئەو یەکگرتوویە بپارێزین و بەتایبەت دەستکەوتەکانی باشوور ئەوڕۆ باشوور ڕۆڵی ئەساسی هەیە یعنی هەولێر و سلێمانی دەتوانن وەک سەنگەرێکی قایم بن بۆ ئێمە کە بەداخەوە زۆر تا ئێستا لەباری دیپلۆماسیەوە ئەوان بۆ بێ گەرەکە بەر هەرتیشتە حکوومەتە خۆ ئەوە نەکەن مامۆستا گەرەکە حکوومەتە خۆ ئەوە بکەن مەجلیسە خۆ ئەوە بکەن یعنی باشووری کوردستانی مەعەلەسەف بەداخەوە نەیانتوانیوە و ئەو دەستیارە دەستێوەردانی کۆماری ئیسلامی و تورکیا هەیە ئەوە هیچ چاوپۆشی لێ ناکرێت کە ئەوانە بە تەواوی هێز و هێرشەوە دەیانەوێت کوردستان لە ناوبەرن ئەو پارلەمانی کوردستان هەرێمی کوردستان دەزانەوەنە پشت و پەنایەکە بۆ کوردەکانی دیکە زۆر بەداخەوە بۆ خۆشیان لە نێو خۆیاندا کێشەیان هەیە لە نێوان یەکێتی لە نێوان پارتی ئێستا پارلەمان کاران نەکراوەتەوە کابینە نوێ نەکراوەتەوە ئەوانە هەمووی دەتوانێت بە زەرری کورد بێت. من پێم وایە ئەوڕۆ ئاڵای مێژوویە کە دەتوانێت کورد هەڵیگرێ لەژێر گوتارێکی نەتەوەی مەسعود بارزانی دەستپێشخەر بێ حیزبەکانی باشوور و ڕۆژهەڵات و باکوور و ڕۆژاوا هەمویان دەست بەدەستی یەک بن و بتوانن یەک استراتژی یەک تاکتی و یەک دیپلۆماسی پسنە پێشێ و بتوانن ئەو هەلە مێژوویە بقۆزنەوە کە لۆزانێکی دیکە بەسەر کورد نەیە و ئەو دەستکەوتانەی تا ئێستاش بەخێنی ئەو هەموو ڕۆڵەیە لە ڕۆژاوا لە باشوور و ناوچەکانی دیکەی کوردستان بەدەساتەوە لە بین نەچێت. ئەگەر بێت و ئێران جمهوری کۆماری ئیسلامی لەسەر کار بمێنێتەوە بە 100% ئەوانە دێنە سۆراغی باشووریش و جەنابی مەسعود بارزانی و تاڵەبانی دەبێت ئەوە بزانن کە کۆماری ئیسلامی دوژمنی سەرەکی کوردە و بە تاکید و 100% دێتە سەردەستەی مەسعود بارزانیش و تاڵەبانیش و باشووری کوردستان لەبین دەبات. ئەوڕۆ ئێران لە قۆناغێکی زەعیفدایە قۆناغدا دەتوانێت لەناو بچێ کوردەکان ئەگەر یەکگرتوو بن دەتوانێت هەلێکی یەکجار مێژووی بێ بۆ کورد و ئێمە قۆناغا تێپەڕێنی. مامۆستا نەها یەکوتی یعنی هەر کەس دەبێژە و تشتێکی گوتنێکە خۆشەکەژی لێ ڕاستیەدا گاوەکەم ساهەیە دنێرن مثلا باشووری کوردستانی هی حکوومەت نهات یاواکردن بەڕاستی ئەوایە خەتەرەیەکە گەلک مەزنە. Tamam, sebep wajı got embejin Türkiye, İran'a, devlet dinine ama dikarım ve yakıtya xo behin ittifak edin raj çebikin. Amerika'ya, İsrail'e, Avrupa'ya yani hatta ki bu goherin dikarım çebikin. İradeye xo ne beji jibo berjavandi xo iradeye xo nişan bedin. Xo iradeye xo ne karın nişan bedin, ne karın yakıtya cevap bikin. Disa Rojava Kürdistan'ı em dinlerin. Mesela Aliye Enekesi çu parlamentoyu Aliye PYD embejin ev pevaju hamu protesto kırın ve derit iştek. Bakuriye Kürdistan'ı naha baş ne baş gemasi rındi ne rındi müzakereye keye duhazın derbası aliye siyasi bibin teneye mesela embejin başvuru Kürdistan'ı belki dikarı bu Bangavuz'ya bakın Navven Kacı'ya bakın disa embejin gelek ve heri ve rolek Bilistan'a yani Kürt tamam herkes yekşikişen partiye de pırsın yani embejin rayadarın PDK'ye de pırsın YNK'ye de pırsın NKS'ye de pırsın PKK'ye de pırsın herkes kara yekitiye diken Leve herivan tişteki nabine ev çab gori ve vaksi ravşenbirek vak çalakvaneke siyasi hun çe peşniyar dikin? Mümkün waya awalin hengavek kede be payje kongrena tevi nok kretawa kongrena tevi ew jori pewiz bot hayastan neytwani o kongrena tevi deytwani roleki zor girin le diaspora bicere ve hegemoni xoy beser hemu hizbekan le her çar parti Kurdistan da bisapene بەداخەوە کۆنگرەی نەتەوەی کورد ئەو ڕۆڵی تا ئێستا نەگیراوە. ڕۆڵی دووەم ئەوەیە کە هەنگاوێکی زۆر باش
حیزبەکانی ڕۆژهەڵات هەڵان هێناوە ئەو پێشەش حیزبەی پەژاک و دموکرات و کۆمەڵەکان و خەبات و پارتی ئازادی توانیان پێکەوە هەنگاوێک بەرنە پێشێ هەنگاوێکی زۆر ئەرێنیە بەڵام تەواو نییە من پێم وایە ئەوە دەبێت بۆ هەموو بەشەکانی کوردستان بێت لە پەکەکەوە لە ڕۆژاواوە لە باشوورەوە هەموو هەست بەوە بکەین کە ئەوڕۆ کورد بەڕاستی کیانی کورد لە مەترسیدایە و ڕۆڵی ڕۆشنبیران چیە ڕۆڵی ڕۆشنبیران دیاسپۆرا میدیاکان ئەوەیە کە هەموو حیزبەکان دیالۆگیان لەگەڵ بکرێەوە پێیان کوترێت کە ئێمە ئەوڕۆکانێ لە قۆناغێکی یەکجار هەستیارداین یعنی ئێمە دەتوانین ئەوڕۆ وەکو قمارێک بەرگی خۆمان بێنینە دەرێەوە بەرەندە بین ویا دەتوانین ئەوان بەرگی خۆیان بێنە دەرەوە بەداخەوە ئێمە دووبارە 100 ساڵی دیکەوە دواکەوین من پێم وایە ئەوڵین هەنگاو کاراکردنی کۆنگرەی نەتەوەییە فشار و زەختی میدیایی و ڕووناکبیران و چالاکوانانە لەسەر حیزبەکان کە ئەوە بە هەستیارێکی مێژوویەوە هەنگاو بنێن و بەشێک لە داخوازەکانیان بێن نەخوارێ هەتا ئێمە بتوانین ئەو قۆناغە تێپەڕێنین هەمومان لەو بەرپرسیارین نەبەت باشوور نا باکوور نە ڕۆژهەڵات هەموو تاکێکی کورد لەو هەنگاوە مێژوویەدا بەرپرسیارەوە دەبێ هەر کەس هەرچی لە دەست بێ بۆ یەکگرتووی گوتاری کوردی بێتە پێشێ بله گونای نه راستی بری ویا برنامه که دست گوتو یعنی کرد نه حوجم ببین یک لی دکارن هنج هلام باشی دناب آهنگ کتابن نه بشه یکم نه ماموستش گو گره که کنفرانس که کردان چه به نوارا کردان دا برز قربانش گو گره که کنگره نتیوی چه به گل کسی ویاتین زمان تشت عقلانه یجی اما بو ویا برپرسیاری یک لازمه حریم یک لازمه اراده یک لازمه بری وی گره که اف حزب بین با هفدو هندشتان مذاکره بکن و اصلا نام نتوی دا هند دیپلماسیا بکنه اخواست تشته که هستان نینه هزین حرمی هزین نام نتوی yani yekşi ev havce ne havce yani belki emdikarım bir parti nafıdan tıştan müzakere bıkın ev bile belki tıştan çareserdik yani ev çaba berasti az ve permaraktık yani ez vakti benim iyice Kürt heremide eniyeki van nine demdirici yekitiye van o eniyeki Kürt çenabe sosyolojiye Kürdistan sosyolojiye gelli Kürt herem hatta güvertin ve rehistini kurdan, partiyi kurdan, saziyi kurdan ne hatta güvertin o bercevendi vanjı ne hatta güvertin. Cüda bercevendi heye. Bercevendi parti, bercevendi ideolojik, bercevendi malbati, bercevendi aşiri, bercevendi hene. Bercevendi ketiye peşiye gelli Kürt u Kürdistan. Bercevendi jinayı güvertin. Lema yekiti şey nabeli devlet idagirkar jî evi baş dizanin o siyasete xwe Hevale Ahmet kurbuna perçebuna kurdan dikin. Yani mesela devleti İran, devleti Türkiye, devleti İsrail, Suriye, Anji, Irak. Her partiye, her saziye kira nezik buna van cuda nezikti ben. Siyaseti PKK cudaya, siyaseti KDP cudaya, siyaseti YNK cudaya ye İran'ı. Ye Türkiye, siyaseti PKK cudaya, siyaseti KDP cudaya, siyaseti YNK cudaya. Yani eniye ki kurdan, bloka ki kurdan çenabe, tüm ne olayda, ser parti siyaset dikin. Hakkas kadar kurs perçe dikin ki, nav kurdan da ji, perçe siyasetçi dikin. Minak, devleti Türk, nezik buna bir yücelen tişkidine, nezik buna bir DEM Parti tişkidine, nezik buna bir KCK PKK tişkidine. Biz zanasti evi çeydiken çima? Dixazin naber evan da jî, raxokî derkin, dixazin tevgera Kurdî Bakur jî perçe bikin. Siyaseti dagirkarî devlet, siyaseti perçebûna Kurda ye. Naxazin Kurd nav vî perçebûnê de derkevin. Lema ev realite Kurd jî dikin. Siyaset medarî me, saziyê me, em bêjin peşengê me, angora vi siyasete devleti dagirkar önlemeki, yani alternatifeki, tedbireki hilnadın, yani karın hildin. Jibo Kurdan xetereki pırmazınşı eve. Heki dema peşiya mede perçabun piçek daha kurbe
Nav hêzên Kurdan da jî alûzî derkeve. Tehdîdê dagirkerê devletê jî ser Kurdan pir bilind be. Em nikarin vî tehdîdî her perçe, her sazî, yani PKK angora xwe, QDP angora xwe, yenekê angora xwe, yan jî SEDEG angora xwe, vî tehdîdî, Bersivê bî de vî tehdîdî. Na, tehdit pir giran e, tehdîdê dagirker pir giran e. Hiçbir hêz nikare bersiva wî tehdîdî bi serê xwe bide. بله Lê ev rojvere em ê yekîtî ji bo Kurdan çi qas qedar heyatî em ê bikevin vî revşê jî lê titirsa me evekî em ê direng bibînin. بله مامۆستا هەنێکی وەختی خۆیان کورت بگرن دەنگی وەختمە هەندەکە ئەم تووڕێکی چێ بکەن وەقەڵا کۆنفەرانسی کرد ئەv کۆنفەرانسی چاوا چێ ببە گەلو ئەv ممکنە گونای جودا dibêje یەکشی مداخلەی دەولەتە هەنن مەسەلا 2013 هەوڵدانێک مەزن هەبوو بربەچاو هەبوو پشتا ji binî va sekinî gelek hewildan henin keneke em bêjin çû ziyaret dike saziyên siyasetmedar carna hevdû ziyaret dikin û yani bawek berbiçav em bêjin Mazlum Abdî çû em bêjin Başûrê Kurdistanê wek hevdîtinê wana kongreyê wana axaftinê wana wek kongreyeke netîwî bû dîsa em bêjin kongreyek em qamişlo çêbû wek yenek PYD enekse ew aynî hatin ba hevdû Awaya yani minakê ve henin eger Kurd hinek serbest min azad bin em dibînin ku ev irade heye lê girêdayê hêziyê hinekî jî hûn çawa dibînin ev ê çawa mimkûn ha yan jî rêyek alternatîv gelo ava bikin Bi rastî em dibêjin kongre çêkirina kongreyê çawa tê çêkirin. Yani bi hemû Kurd bi yekdengî ne ku hizbekî bêje ez kongreyê çê dikim û em li ser van xalanan jî xweş dikin hûn ê werin beşdar bibin. Kongre wer çê nabe. Kongre qarar wer dayîn hemû hêzê Kurda di serî de li Ewropayê em bêjin û li Başûrê Kurdistanê du hev kongreyek werin çêkirin hemû Kurd beşdar bibin ama hemû teref bin. Yani bir ittifak ne iltihak be. Yani hêzekî bêjî wala ez kongre çê dikim hûn jî werî iltihaqê min bikin degwerî ez kongreya netewî çê dikim hûn werin tabiyê vê bin na ku eger kongrekî li ser konsensûsekî werî çêkirin berjewendiyê gelê Kurd daxwazê kelê Kurd berjewendiyê netewî pêkê ve pêşiya berjewendiyê hîzbî û îdeolojîk wê çaxê Kurd dikarin yekîtikî çê bikin. Hancî kongrekî daxînin. Ama kongre serî da nîqaşkirina ku yekîtiyê de ez kongreyê dibêjim. Kongre werî çêkirin çawa bikarin temsîlekî Kurda wekî kongreya netewî werî çêkirin. Degwerî hemû Kurd vera da ciyê xwe bigirin rol bigirin. Belkî perçebûna Kurdistanê asengîl pêşiya viya heyê re îro di rewşa sedsala 21 da imkana wî jî heye ku Kurd bikaribin kongreya netewî li her derê bimeşînin. Yani merkezekî werî çêkirin Kurd hemû di vera da beşnewendiyê Kurda li Rojava, li Başûrê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê wan bercewendiyê wan bi stratejîkî hevbeş bikarin di qada navxweyî da û navnetewî da biparêzin. Ji ber vê kongre ez dibêjim. Kongre ne ku partiyekî çê bikin, bank hemû partiya bikin, bê werin beşdar bibin. Ev kongreyê da hemû terefê Kurda, ne hîzb tenê. Rewşenbîrê Kurda, ronekbîrê Kurda, hunermendê Kurda, degwerî hemû kes bikarin nivîskarê Kurda, rojnamevanê Kurda hemû beşdarê vî kongreyê bibin û mesela Kurda mesela netewî werin nîqaş kirin çawa em dikarin temsîlekî netewî derxînin. Ew jî îttifaqê da tê çêkirin. Mesela wekî ku anî ziman herkes dibêje ku ez jî bercewendiyê wan hin wan devleta da. Mesela bercewendiyekî hîzbekî bi Tirkiye heye, di devleta da. Bercewendiyekî bi İranê heye, bercewendiyekî di Sûriyê de heye. Ji heta ku em vî li ser vî fikrê bin, ku dagirker jî viya dixwazin, percebûna Kurda dixwazin. Naxwazin yekîtî nav Kurda da çê bibe. Yekdengî nav Kurda da çê bibe. Helwesekî netewî nav Kurda da çê bibe. Ji bo viya bi ısrar gelekî cara em dibêjin ku tiştekî tezgahekî tê çêkirin dibêjin em navê viya datînê hevkarî. Hîzbekî xwedî hêz e
دخوازن همو وکی وی ورن عخفتن وکی وان هلوس ور رباطن bir şekilde kongre neyin çekirin, konferans neyin çekirin. De konferansa ki de karar testendin belediye دخوازم من اوه از دبیجم کو پیشنیاره کی همو کرد سری دا دیاسپورا اروپای دنیای دا ل اروپای بکر کنفرانسا کی چی بکن و همو طرف کردا بشتر ببن و دا دیمیزی ل باشوری کردستانی چی ببه yani همو هزی کردا تیدابن PKK, YNK, PDK o embejin hizbi ku başuri Kurdistani em همو تیدا ku kes nebiji ez xwedî hezim خودی قوتم تقولي برا هر کس دبن نیلی مدابد دبن دستی مدابد جبو ویاجی اف کنگره نایمشاندن اف یکیتی نایمشاندن جبو تشتکی از دبیجم کسی کو سردست حق از ویا دبیجم حق راستی لبا کی دبی کیفاوی یک بجی گرت و حقی به پاریسه نکو پارتیا منه نجی که طرفی منه جبو ویاجی حتی نه کردا ویا da وان دکر o dagırkari kurdajı bana bakarani yani rast Berez kurbani ez via persim yani çend dakika meman 2 dakika meman yani bu mesela yak mamusta got em via bifekrin ku rast be çedi be derfet çedi ben ama bu veya gereka Amerika kabul bike nas bike mesela Çin nas bike yani kongre konferansa ki gavak çevim da aslan namneti de evne nas kırın و بین اسکرینج گرک با ویا اوج چبه یعنی بری ویا دیپلماسی یک چبه یعنی براستی هم کده کی دخوازه هم جسارت کی دخوازه هم هزه کی دخوازه یعنی افتشته که اوقاس حسان نینه هون چه بیشن وهیله با و یک رول انتلکتوال از بار وهیله و زیاده تر درد که و پیش سیاست مدار هن جیان و دستی وان گریداینه ام چه بکه من پێم وایە ئەگەر مێژوو بکەنینەوە 1940 کە دەوڵەتی ئیسرائیل تشکیل دەبێ ئەوان لە سەرمایەداریانەوە لە ڕووناکبیر چالاکوان مامۆستای زانکۆ هەموویان چوون لەگەڵ پارلەمانتاران و وەزەرای دەرەوە دیداریان کرد و پرسی لە ناوچوونی یەهودیان پێحاڵی کردن ئەوان ڕازی بوون کە دەوڵەتێکی جوو تشکیل بێ ئیسرائیل تشکیل بێ ئەوڕۆ ئێمە ڕۆڵی زۆر زیاترمان لە دەستدایە ئێمە لە میدیایەکی یەکجار زۆر تاسیری میدیا لەسەر با بڵێن ئەفکاری دنیا لەسەر بیرکردنەوەی دنیا زۆرە ئێمە ئەوانەمان ڕۆژنامەکان پارلەمانتارەکان ئێمە ئەوانەمان هەموو وەلاناوە من بەڕاستی چاوەڕێی ئەوە بووم کە هەر کوردێکی چالاکوان لە دەرەوەی وڵات پرسی کورد بباتە پارلەمانەکان بیباتە بەردەم میدیاکانی ئەوروپایی میدیاکانی ئەمریکایی و پێیان بڵێ کە نەتەوەیەک کە ئەوڕەکانی لەژێر لە ناوچوودایەوە بە تەواوی دەوڵەتانی زل هێزلەی دەدەن ئێمە نەمانتوانیوە ئەو شتە بە پارلەمانەکان ڕابجۆزین بە میدیای غەرب بە میدیای ئەوروپایەکان بڵێن کە کورد لە چ حاڵەتێکدایە دوو ڕۆژنامە نووس دێنە هەولێر یا قەندیل و دەگەڕێنەوە ناتوانێت ئەوەندە تاسیری بێ ئێمە ئەوڕۆ لێرە لە ئەوروپا لە ئەمریکا لە کانادا دەتوانین کوردان بچنە بەردەم پارلەمانتارەکان دیداریان لەگەڵ بکەن و پێیان بڵم پرسی کورچی ئێمە خاوەن تەجروبەیەکی باشین ئێمە 2015 بۆ لاوە لە ڕۆژاوا پرسی کۆبانیمان کرد بە جیهانی بە میدیا و توانی دنیا بێتە سەر خەت لەبەر کۆبانی ئێمە ئەوڕۆ دەتوانین کۆبانێکی گەورەتر بە کوردستان بکەینە میدیایی و جیهانی و لەگەڵ پارلەمانتاران وەزەرەکانی دەرەوەی وڵاتان دیدار بکەن کوردان بە هەموو لایەنەکانەوە چ PKK بێ پەژاک بێ دموکرات بێ کۆمەڵە هەموو هەر کوردێکی خاوەن هەڵوێز ئەوڕۆ دەتوانێت پرسی کورد بە جۆی پارلەمانتاران و وەزارەتەکانی دەرەوەی دنیا بگەێنێ ئەوە تەنیا ڕێگایە ئێمە پێشەوەی دانیشین کۆنگرە تەشکیل دێن و هەموو لەسەر یەک شت کۆک بین زۆمان ببا بله پرسا داوین تمام مامۆستا ئەسپاسیە تێدکم براستی ئەوە مەسەلەیەکە دەمدرێژە وەختی من قەدیا لێ گەلێک جاران گەرەکەم نقاش بکەم ji ber ku meseleyeke gelekî giring e ne tenê mesela bernameyeke biya min evaya rast jî nayê niqaşkirin yani meselenekî kîjan aliyê wê kême kîjan aliyê wê hinekî teknîkî bixebitin mesela heyanê niha prensîbê yekrêziya gelê Kurd kesî nenivîsandiye nehatiye eşkere kirin yani eva meseleyeke rewşenbîriye meseleyeke akademîkiye meseleyeke üniversiteyî ye meseleyeke alîman e yani vê hêrêva ji hinkî masyayanin
Yani mesela yani partiye ki hizbe ki tamam destaveji vaki gotuna mamusta bla ne xamari xo ama dikare aliyedin hem tiştan jib beje beli em van mesela gelek çaran nikaş bakın Güney Aslan spasiyet edekim mamusta Hikmet Servinat az mamusta spasiyet edekim mamusta Muhammed Kurbani spasiyet edekim temaşavan Nejat haftate em disa bi bernameye kanu mijarenu peşberi webin حيان وقت ببنن دناف خير خوشيدا وخاطري وه